پشتی ئەڤا بوویێرێن گوێل سووری ڕوودان و رێجیم هاتە ڕوخاندێن ولۆ دەنگنە چ بێژم نەباش دەرکەتن لەسەر هۆلێ چ دریا ڕاگەاندنێرە بێ چێ دریا بەلافکردنا هەفگهینی دەبێ ئەv ئێریشی کووردا دەکەن یعنی چێ ji ber ew dizanin got îro ne wek diha îro derfetek ji Kurda re hatiye got mafê wane îro li ser masa navdewletî danûstandin serçê dibe yani ne tenê û em Kurd ji xwe me êrişî kesî nekiriye û hezkirina me ji her kesî re heye û rêza me jî her kesî re heye lê ji bo vêne em karibin em tovê براتیه بچینن توی حسکرنه بچینن ام لخوجی وگرن یعنی خوب خوجی ام ایریشی هفدونه کن ایرو تفگره سیاسی کردی براسی در فتک دیروکیش مره هاتیه ام لخوجی وگرن ام ویده اف نبیجن اف فلان پارتیا یعنی اف فلان ریبازه افلان ده ام تف کردن ام تف برای هفدونه ده داوی ده مخوی جف نرجاندیه و هلبت ام کرد تف ده جدا دوزا ما في خوی روادکن ام تپارسش کسی ناکن جبر وی که ایرو لهمبری وی ایریش کرنا های ندرێدا یەک هەلوەستا کوردی گەلێکی پێویستە ژمەرە بۆ ئەم کاربن کورد تەv بیەک هەلوەستی ئەم هەرن مافێ خۆ بخوازن و ئەم بهێلن گۆ ئەو کەسێ گۆ کین و دژمناتیە مەرە دکن ئەو بخۆژی ئەوەرنە سەر ڕیا ڕاست ئەو هەلبەت گەلکی تشتن خراب بدوخوەتینە ناو پێکاتیە ملت ده لێ ئێمە سخوازم تەکەس بکەم سەر خاڵا گەمەی چاوە بەلا دەبێ بێتر ڕیا ڕاگەاندنی بەلا دەبن ji ber wê siyasetmedarek derkeve ser ragihandinê wê tesrîhekê bêjî wê millet li bin wê hevdoxe ew gotina wî siyasetmedarî wek dibihîzê wilo dixwaze pêk bîne ji ber wilo ez dixwazim ragihandin gelkî serbêsekinandin ev xîtabahan berî her tiştî em ser ragihandinê bisekinin ew di rêya ragihandinê bela nebe ev ragihandin jî tesîra xwe وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كبيتر فيسبوك الجملتي ما لسر بيناش بر هركس كار راجي يعني هركسي راجي وهريك وك خراجي ودخوازي ام قبل خوجي بيقانع بك